daki spangut priang burom kinong song juga snong kse kolong yo sama H ban sudon nonglang ubalong ru chaman juga Green Tech Foundation mentai kesngi ka arp saw turik uyayong araja apun riu hakapor kuma saw baje janmet ai kene ke jing priang burom bala ai ru sentu bat penkup ru daki jan kibakan thup na du chaman uskatri general u advisor bat ki wepat ki dekat juga Green Tech Foundation ya gari ke jing priang burom lale de ke jing kesam jong usama H ban sudon nonglang ha ka jing edon lang juga khon samla jong ke tekisnang bat ki long ke pa juga senang sekolong. Kini ke jing priang bat penku buram kalau awan sedang na ke surok NF44E jong ke selong nong stone shadow isa ke hing jong sama H ban sudor nonglang. Ha ke jing priang bat penku buram jong ki samla juga senang sekolong lembat ki long pa layo ban penjat ya ke jelang dau samla Pascal nong room bat haying pat layo ban penjat dau umadu jong usama H ban sudor nonglang uba HM nonglang bat layo ru ban penku buram bat airu ya ke jingkran na usamla H ban sudor nonglang Uskatri General bat u advisor bat nagalang joki khon sama juga tegi sinong se kolong layo ban aji kren da usama Pascal nongrum kum ke jing pen ken ma hang ni kalong ba usama et ban sudo nonglang udai u khun swat ubla du no era gi jongki kmi ki kpa gi jongu hanrei ula he alasan bala gi jongki himman gi jongu bat udai ru usamla wa snuthu ha ye ke jing e namar udai usamla wa san kum u khun swat haba u ai jingkran hagri jelang penku buram jong ke hing kesam bagi khun samla jong ke snong ke thau ya usamla etban sudo nonglang usamla etban sudo nonglang lo pen paw ye ke jing ai khublei ye ke jing kesam ye ke snong ke thau ye ke paramarjan bat ye ke parari ba ik ki balalong ke kti ke mon ba ke kti ke diang ya usamla etban sudo nonglang hagri ke ji khun ke jung u kat thadu ba ke Green Tech Foundation ke yo ye ke jing job ya ke mat ke badon kam na ke benta ke wipat ke pateng ke banwan menta tung ne ngap ye ke jingkran jong ki nongkran ha ge sngi pen ko buram jong ke hingga sam bagi khon samla snong jong ke snong segolong nakaliang jong ka hingga sam nakaliang jong ka kur ka jai nonglang ni pendam ning tong hoplai ni daken mau ye kitab kronikil ar hinyo khat sau ko ong lada ki briu jong a ye ki bala khota ka kerkang jong a kin penret kin wat kat mat jonga bat kin dua ikum tangan yo sneu na beng bat ngan pen khyak ya kari jongki baban sido katno phos nam pindang trai ya ka kam kamut tang kawai nga ong ya pikum kayen kasan wat nom sarong wat nom kiustong haki jeng sarong wat nom siap telayu pai pa jong ka jelame khalaya wat nom le hakabari yaki baru kom baka pau ba phiyang banyale hakajin sai to im kumukun jong kajin sai wat lakim don hangne wat langim yo ya kublai ti lut yaki hanrai kum kayen kasam kum takur nonglang hiberkawai ngi kublai ya pi baro ki bayo banyesim benta lem bat ibaban sudo lem bat kakrup ka jongki kublai sibut ublai ke kunak beta jongki baro nagaliang ke jongal nam dani ban ken ringa syukwa ban ken mau golong bancelang bodu pijak nalanya pijak nalasna ngimpai berkat ba pinman pai kumunong job lani pinman pai kumusuyum wat yang preng juga tha juga jingele bat mentah pio ya kejinjau lawan mo kadai kejingle jong sarkar bahkan monra iki development kebun andai lada omdan kum kini kisama iban pendek ya kita ki development tiba kata ya ka memoriam tiba kata ya kelang kesalahan shadow kan dia baca kan boy kari kijoki nama kata saya sesian menai kisah kapti nanti kini kisama kibayang nagam taman pendek pensa eka memoriam bat haga juga por nagam mentah kari bagi cat pendriu tonan agi kapti lampau berkat lana berkat eka longdien bat eka bakalau jok kini kesam ke jongpi baduk kentang pun dapur kipai pak jong kabri hiu terap ke jalan mereka kita bepiku Charman juga Green Tech Foundation. Hendai ni kinong syusang ni bepi bapi dayu konsrat yang kadang kejongi handek sekolong. Lakai bi agar digasong berpeleh belasan
kijak jalan bat imai nak nak negeri bertai ikhbar nak nak negeri bertai pihe pisan rengkat bat himan kejong pi hendai jinglong rangba kejong pi kam khangat ipi wat ban yakun ikimat kicura jong geri bagajat penriu bat anam ipi kasmi jong kejing job kejong pi omdai basanjur da pi omdai da sanjur da ka Green Tech Foundation hendai ya kejing job kejong pi la sanjur da ulai bagaimana kata arti ki umat kebagi kami kipa kebagi bahayan ki basam ki jumat nak mendaki khut bat nak mendaki bahayan basam kamu kong kolong ki umat jo kejing solusi lare ki khut ki le akai kai ka babakla bat ki pensusi ya ki kami kipa lama ki bahayan basam bat koi beri ka umat jo kejing kan kata kadai ka umat jo kejing job kebagi bahayan ki basam kebagi kami kipa ki jauh ki umat lare i bagi kun ki poi se kathong ya ka ai kai ke bagi kun namar kata hakan ni kasmi nganam ni phi kam dei tang hakan ni kasmi akasmi jong ka jingchop ka jong phi ya ka ni ka issue ka phi kun nam tap kari bagi jat pendriu nganam phi i mai bani pa jong phi ki jauh mat sebenang ja ka jingkeman na ka jingkeman ki jauh mat sebenang namar ka jingchop tung kun ramba ukun kado jong kayi kesam bagaimana pi om dai tang imai jong pi om dai tang ipa jong pi kini kilong kami hayang ipa hayang basam jong pi kini kilong kami asyam jong pi kilong kami hagari bagi jam berdiri agak siapa hijab mana pi kicau kumat ngai lagi jong kipat bagiong lang berpuram yublai yane ban sidor namlah namar kata kalau kai kebakta berkebapan syirham ia kamu siam ke jami Allah ke jisalam pada mereka tangan lupa di bagani kamdai tang kajingkut ngalapanam mereka di kajing sedang ngabuk kekulan kemat jungilan borok bar kemat jong pikum gisamla napo kadang ngatay lada pitan hagan ugun kajing kubang iwan kersan ebi minangi kersan bakiro kan maulam ini haginu ginu kicing kebangi midon kami pi nilongkum si para nilongkum si yang sisam ban nilongru kisipai jom kabri jom nyutrap emsam akan berdaptang kendiat bagi Green Tech Foundation midas no kemen midas no hun but midas no dap shikat dee bahaya unong yalam coba Green Tech Foundation umi menangli nakok kasnong sekolah tolong ke keburom ke bakraw nungkong ya kahin kesem kejongi Jerman kejongi baban siu kabar kali sekasnong katawi kablah ketuk lari matne pinsan yu hadu unda sim yang ketiban len lagi baban ra ya kamat kabakta Omtang kasnong se kolong, omtang ila West Kasils District, Henry ya kajat benriu jong kari kasih kejongi. Tanggawai seki prasamla ki bedan hangi ki bedina kasnong se kolong. Benta filo yuta role model kriyo kaktin paring. Bat yuta role model PE kasam hauni Jerman jongi. Kejing tentu kejonga seki para samla ki kena berkihab ki barit bafin pet khmat ya kejing lam nanti kejing prat nanti kejong paras nong parado ujung hi nang inak se kolom bafin yai bo ya kita kisin ki bo nikai nang se khmat bat kham tang bafin nong klet ba pidi ban pendam sanukong ya di hakmat kakhet kejing isne kejong play kani baro kajiman kajumi minta kasih kada pau sya kajing sumu fi baro iwei pe iwei amar kade kajing penla kajing ubre nambu nong thawi bingin yami renti kumni haisa ne pergi ni som hapo kali ni na on try tanggat na yeng nasan mo ndai panwa iya tengok ada deste kita se kolong na ima te kolong ka burong ka bakrao sudai ngaru adan bentalang kajing sa jingit ngasuk na
ngasuk plat mi tang ni omi you badu tetau ba wah ri pitan itolot hati pensan kan tambah kali kajing lamun ti ke jogu play pula penlapat yang aru buat pansong hanbaran mangki harkat kajing trailang buat ke foundation kajing lamun ti ke jogi pak pensil ba ngiyo pat pankhet yuso upat tiang sisa uso jong kajing job te kublai sisit epi baro ampun kipangandang ya kublai ketiga lagi itu itaw nang isakmat wat nga awan mating na source lon wadai napokus ng long tmay Andre wat nang kay nang moy su nga ken lang yaro kumunok sa kolong kublai sibo ne epi ba Lord bapenya ikani kejingilan ibadiri madu jong chairman Green Tech Foundation Bapak Sudor Nonglang ki paras nong bait ki balai central level nadu nang tena po madan po surok pat hadu kani kiye agajing sedang jong jingele kejongi ila pendem Ahmad jong balai kacing doai bagi doai yang balai ikan mau bagi au balai apalagi lah dadai namun kejong me tu persat mesin ini dalam ya kena berhenti injak dan kejong syariah Ahmad buat apa indem Ahmad jong me ilaya gelti duduk pasang di sini laya syarat support tanat ikan pendem ini dan tanat dan kejong doai bagi ya Samadan Malki kalau ni poy Samadan Malki intip lah kata kejakan yuk ni dia mensong Ubray ulah coba sisi kaya Ubray ulah saya kita ki angel ke jong bahak por kababut aksi kababut step kababut awan ni wait dengan pesan pendoai hak por ngilang yo dia ada ya kapor tensi sarkar kelas dan ketik kejing tawa kejung ini sarkar kelas dan ketik pat adalah poi kadum lawan ni seiwei erang bak priu haga dulu sini angin ai kata kejing tawa ini kejing itu kejungi kapan aku kesi Chakaway kasi khat army hapo madan malki tada umdei bagi bu ya kejing syania hoblei kede kejing yele kejungi yeno boy sakatong isu sarong ba yo nongilam juga Green Tech Foundation ubah gloy ban len ladi nak benta katau ba jong kari berkecet penrew omsu tangunong ilam jong dong kathan omsu tangunong ilam jong ke Green Tech Foundation ndai nong ilam jong kari berkecet penrew edi gedong kathan kelapun bi sibun kiriu sulur sibun kiriu yele usim kena manong ston ulami nagani gedong kathan yele Ustam larang ba lambok star wel mangar dalam negeri bekerja tunrew lami nak kena kadang katahan ban hak ni kenti ke pemerintah yo samla Sudor Nonglang nagi bakti kita kumunong aibut jong foundation abang apet ilau nongelam abusu terha ang temo po madan bagi kanuk pangnut kajing tut jong ipat ba kiriu temen kata kajing yam kajing tut jong kita kilong kebe baruhan senran lemingi yang tay kajing susi badan akilong yang langsem apagi pet apagi samla kari kisyak nagbenta kalaway nagbenta kapateng di bandangwan ubray ucoba hagsni kapakat
Amdal ketin aku mau ipat ya hantam ni bahaya ngasem jong chairman kiblawan sendran sendak abangi iya gini kecingale kibut kibor jengdum kibawan bangka kibapoi buat haduk kayang kesem ini kelong kaya keba ini nak kalian kinong elam itu sosi kum kipat dong senong di kinong sekolong jadi bensutu syai kini abang ije di kinong elam ide kita kinong elam kiban yadai senong tahu ide ru kinong elam kiban warna buram ya senong tahu om kinong elam kiban ya pen kiban ya hilam kiban ya selokti ya kata kejim syak parya yang kon pat kon bereu punya terap nyoskum komi gini kinong elam ini belong ke basta berarti pet berarti je abang ikiran di kamtam haya kini kamat abang ikiran mengi bon kiai bala pensutu baklah yo pat ba kiong ba ke Green Tech Foundation ke persa yang kata karoi kapar rehang ni penap sutu bakai kita kejimbut jong kita karoi kapar hangi penap sutu bah kai kita kejim tumu bah yano an penroi bat yano an penpar kum kinong elam lalu kesedang kesengi bangia ya kini kejingale ya kular Ahmad Ublay Ahmad Upat penreu abang ikular yang bah abang PNI yepi abang siapa ini kesenja abang PNI yepi kelenti kebagi let PNI ru yepi ya kelenti kebagi wan kublai sebut jajamu kublai udah dekat berpi pak nongtong senong jauh saya kolong bat kumjuk bahing asem bat kumjuk ru ki barok ki bawan akan di sini kublai sebut berkat ki nongtong senong saya kolong ki tentang bagiawan agak tiga jaga pemalki dari haduk ayam asam koi katnya hajing sang ngalai ban jaumat ngalai ban yam tangba hajing kuman kabana yuk i bat yuk snow bat hajing kuman kuman sim hajing kesini dan nomlak tambakai ini miwan nanti selang seni po mau kaya nga sudia kita untuk nangami sabar paiba leker kini baru nong ipi dari ngaduk kesini kemeningkong ibu Ublay Ahmad ni pendam reti lagi jingwai bat ni wong atrai meladakan ni kajimilaki kani kajingdawa juni along ke basyong hok ke basyongnya say meme engki meme tik meme yu palba jong kari kesi janji bata shisha ngamak panglan baka jingkersan jong ki palba ki panabar ke jingkersan jong ki breu ne ki kisnong ni kuman ni smongu bat nida ai kubai hengrei najubu ke jingkeli yala dia kat pangarang tiak untuk pemerintah malki bah kita kibahin bahasan ikor ijat ikha kiman bat kampang tinong song jong kasnong sekolong ki ain am kejingkarsan yau pan siwa bat ia katenhon haba itiak sak ngan untuk pemerintah malki nam semayu ia kejuba poros katu menerima sintian nakakali mene na yui bapleng inong song jong kasnong sekolong ide kibaye ialah ukun senang, ukun hau, udok. Tanggoi nasuka orang yepi, bah Ublay wak snap, nganong keren hangi utau mengelam jong kerentek, nganong keren hangi uta unong keriman subha, nganong keren hangi utau mengelam papa, ngeringa keren hangi nimpong ukun surat jong kerentek. Ukun senong jong senong sekolong ukun balang jong balang sekolong
bat kam tame usama ubang yang nami na kasinong kaba baru si kata Don Batip ya kata kasinong sekolah Don Babna ya kata kajaj nonga Don Batip ya kata kasinong kaba lakha kaba lakonnya ngeri aingu iyo play mau nafnap ya kajing dawa kajungi bat menta lese kendiat nganom ongdon kendiat ibru itip bakas nong sekolong kadai haswa makoy nong stoy 10 kilometer yang gini ki barok nasno ba kajing kersan na kasnong kajing kersan na kayeng kajing kersan na kakur kajat kanang yay pengreham mensem yang anang ni syakmat bangan ang pribhasyusyu ontang ya kata ka Green Tech Foundation ngeri namataka ri kajat benrew namataka kur kajat bat kam tam na banta kasnong sekolong si hajaru tunai yapi barak